Kita ada wage stagnation, kita tidak ada gaji yang tinggi. 70% of isi rumah are struggling to make ends meet. Gaji yang kita dapati daripada a development method like this has been very bad. Kita ada wage stagnation, kita tidak ada gaji yang tinggi for the past 20-30 years. Because of that, kajian KRI yang terkini kita dapati, the labour market outcome ialah 70% of household, of isi rumah di Malaysia are struggling to make ends meet. Bukan dia consume benda, yang aspirational, need, basic need. Because of cost of living, dia tak cukup duit. So, bagi saya ini adalah satu problem yang besar lah. We inherit daripada struktur ekonomi begini. And sekarang, sebab the state or the government has less, orang kata, influence on the firma, sebab in the 1980s we embraced neoliberal tenets. We embraced it and we had a lot of deregulation and liberalisation of the economy. Makna kata sekarang kerajaan tu facilitator tau. Dia bukan orang yang lead buat ni. Tak ada dah. So it's a firm. Now when a firm is the one that's operating, yang tadi saya cakap tu penting, return to owner, sebab dia yang dictate the economy, right? And that's why when you are being given, orang kata, the opportunity to trade in this country, your social contract is to give good wages, fair wages. I think that's, for me, is clear. That's why, selalu kan kita cakap, we must look at the compensation of employees share. Semua orang cakap tu, MOF cakap, Bank Negara cakap, dan kita pun selalu cakap tu. Because understand, the state or the government has no say in all this tau. Sebab dia bukan lagi someone yang dictate the economy. They facilitate. You see, the culture of innovation ni, dia kena ada kat semua orang. Jadi kalau even the big firms don't do it, apatah lagi the small firms. So, so far what we have seen is some of the SME pula, ramai juga yang bergantung kepada tenaga pekerja luar. Because for them, dia small, dia kena flexible. Bila hari susah, dia kena boleh buang pekerja. Hari senang, dia boleh absorb pekerja. Jadi, what is the best way? Transient workers lah, or foreign workers yang bawah lah, bukan yang orang kata expatriate. Jadi kita kan ada dua jenis kan. Jadi bila you bawa orang macam ni, wages you will always be stunted. Sebab orang lokal kita kena compete dengan wages orang transient workers. Akhirnya kita jadi sandwich lah orang kita. Dihimpit. And sandwich at the lower level. Saya kalau you nak kena sandwich dekat middle ke kat atas, sedap sikit lah. Ni ada sikit je saya selingkan kat sini. Di Thailand conglomerate ni pun dah sedia untuk membantu isi rumah mereka lah. They're ready to mengurangkan apa yang mereka dapat lah. That's the thinking mereka lah. That's good. I think masa COVID pun some of our conglomerates ada bagi tu, laptop percuma lah, makanan percuma. That is good. If you have profited from the citizens all this while for past 10-15 years, when citizens susah ataupun household susah, tolonglah. And I also feel that we must have this kebersamaan apabila kita dalam duress. Sampai patah Melayu, lawan jadi kawan ya. Apabila kita berhadapan dengan a bigger monster, ketepikan segala ini, brace ourselves for these coming problems lah. But at the same time, jangan haraplah benda akan serupa this coming 1-2 months. Mesti ada pengorbanan yang lebih kalau those streets tak buka.